hambai te khulumkha tini wana masungsa kaisa gothnangkha tini assembly go amti ang kaisa srai khlaiye ang kui ko bai sanai norojoto saimano ang khoroksa dirgo boshor ang social samthai dong ang social worker ani chhatro jibon hoiteno ang student movement khlaio te kacharo ang human right khlaikha te bonpura ang college of haino ang phurungkha hece assistant professor ani jibono ang abono mansogo je mansaka ang ani jati dokhani kok sai thangnai ani langma toksak tongsak ang thesak pointo ang kubui samkhai thangnai abono wansogo tin rok saimono takphano ani bumungtui ek inci jaga phano kurui boni bagai ang amro wansokha tini ani babuni jaga tongo ani babu haino bo sia borong jaba bo haino boni jaga no bo bum khainaya ge babuni jaga prai kheto tongo 2-3 kani hai ko tong kheto tei jaga tongo boni hathai prai 30 kani hai a hathai ke boni bo patta nakha abo babuni bum patta gita ani nok thai tongmani abo khas tongo aro chung prai 56 bochor ar tong phaika ani thaguni sing ani babu te ang te ma bu thikha abo babani jaga babani dokhol babu thithangka do saimano ngai abo jaga bum khaije gya ngeu sango thanai bochoro 2020 ang wansoka ang bahino ani jaga ani bumutui kono jaga krei a baban dokholo kono side boso baba ar dokhol ke tongo kintu babu bahino tam kene do saimano parrogo chin borok bangma amai sia tongo baba dokhol ke tongmana bo bum khailangliya inga ang abono je mansak ang nanani dokhol khainani ani bum khlai ani babun jaga no ang khainani chasa khlaiya ang just apply khlaidosi au proses lai tongo ta phun maya kho jaga gabo angkhanaka abo phalguri tongo ngai edison hoite abo sopai khen khanabo file abo matro 3 gonda jaga aro jaga tong prai 2 kani 3 kani jaga tongo nal jaga abo kheto jaga nok thai at are kani de 3 kani tongmani abo ang thik sesia a bising borok angkhanaka 3 gonda borok ina nai tongano abo maya kho amato 3 gonda jaga abo khlai abo file process lai tung takphon abo ani abo jaga sophayo amato 3 gonda jaga sorkar niyoma fit borok ina hinkhnau ang tini bele wanau ang khoroksa sigito borok ang dirgo bosor samkhai tong jati ha dokhone bagui tau pointo ani bumtui ek inch jaga phano kurui taphon ang utha thanga lelles haijing dong ani outlaw jaga tongmani abo bo 1.5 gonda 2 gonda hai abo ani buri ni bumtui siklai dong no jo saimna ani buri to sagai khlaio bo to employee abo bo lun nagi abai mani abon bumtui ketak phono ani bumtui ko jaga kurui te ani khoksa bagna tongo anda don busla bonibu ja bum kurui bo bhaino aro nok thai sing kaisa tong laigo ani dadar busla te ang sing kunai no bonibu ja bum kurui ani ja bum kurui abo chini ani babuni jaga ga babuni jaga no sing ani bagina sondoy Jamatia bo BSF khaitung bonibu ja bum kurui ge bo kisa khlai sing abo nok tangjak nok tongaro kintu aro chini bom kurui a khas jaga phiaba abo prai 56 bosor abo tin dokhol tong babon dokhol tong obe khlai ang srai ang kha ang bhaina 1-2 gonda se nok thaidro ja ananani kha jaga babon jaga no ang apply khlai abo process roi tung abo sarkar niyom mote abo mannai asaksi ang 6 kono sabo phiaba
বেলে ওয়ানা সিংসা তিনি বিরোধী দল নেতার সিপিএম আবন তৈবার তিনি অ্যাসেম্বলিও তৈরি খাওয়াই বিশেষকে आं साइमनो তিনি प्रतिबादी कलम आबो तो सिपिएम पार्टीनि पत्रिका কোনো সময়ও आं नुखा प्रतिबादी कलम তিনি टिप्रासानि बागै बो गाहाम सुया आबो सत्य जेखुनु पेपार किछि समा তিনি आं नुखा पेपार गोबां सुइजा माने उल्टा पुल्टा कोनो फैक्स करे कोनो सत्य करे हेगलाय आं एकटा पेज नुखा प्रतिबादी कलम आ वानसुगु मेया आं माने रिक्वेस्ट खायनाय जे पत्रिका सुनाय तथ्य गाहाम नायखायदि फेक नकारिदि आं सत्यखौ साबो जे आबो बाबुनि जागा आ बाबुनि जागानो आं 1-2 घन्टा जागा नाना बागै आं एप्लाइ खायखा सकसि आबो तै अनेक बरक तिनि सरि खलायखा एसेम्बली तरि खलायखा आबनो आं सारे चेष्टा खायखा प्लास तिनि एमएलए सुदय बर्मन बो गाहाम रिप्लाइ खायखा बनि एसेम्बली स्पीच नायनायदि आबो तै सुदय बर्मन गाहाम खायबो बुजाव सायखनारका वानसाबाय ते इंराजी बाय आबनि नायनायदि बनि रिप्लाइ नो नायदि आबो आं तिनि जनगण सानामसुबो आं चेष्टा खालायो आंनि जीवनाव आं कुबुइ खालायै काम खायनो मुसुबो आं कोनो कारापसन थांनो मुसुगिया न जत साइमानो आं सत्यखौ मुसाबो ताबो आंनि बैंक बेलेन्स न नायनायदि दखना आंनि एकाउन्ट दयदोंमोन आंनि एकाउन्ट दङ नि एसबिआई आरो आंनि बाट्टा बेतन हामानि दागा दङ तानि ग्राम बैंक दं आरो नंनाय रियाल बिसो बेलेन्स दं आं माने चेष्टा खालायो जे आंनि जीवनाव आं सारा जीवन आं सामखायथानाय आंनि दखाननि सामखायथानाय आंनि हानि सामखायथानाय आबो आं वानसगो आंनि लं टार्म आंनि पलिटिक्स आं वानसगो आं ताबो एमएलए खा आं 3 बार बासाखा पहिला बासाखा नि एमएलए आं बासाखा 2003 जुलाई बारियाव आं पास संलिया एपर बासाखा आं 2009 आं एमपि बासाखा आईपी नंगै पूर्वती ब्राव ते आं एमडीसी बासाखा 2015 एमडीसी तकलाय 2018 आं एमएलए पास संखा नि आश्रमबारि नि होइते आं अमनो सबसम वानसगो आं थुफ्रो साफ्रो अमनो वानसगो आं बाहायख्लै तंगै गाहामखे तंगै आं दखाननि सामख्लायनाय जातिनि सामख्लायनाय अमनो वानसगो आं आंनि जीवन अनेक कलम टंख अब 5 बोसोरनि बांगैया 10 बोसोरनि बांजिया आं लं टार्म आं जाति सामखायथानाबै आं वानसगो आबांगै आं अबहाय कारापसन नाम मुसुगिया आं अबहाय केलेंकारे को दंना मुसुगिया अनेक बर वानसगना जे जों मन्त्रि गाहाय गानै अनेक बर उल्ला बर वानसगो किन्तु आं समाय तंजाक आं सत्य बाय दंनाय आं गुबै बाय दंनाय आं कोनो बरना आं थगैया आं दादाल सामाया तै आं चेष्टा खालायनाय जे आंनि दावखानि बागै आं सामखायथाना बागै आं गाहाम खालाय गुबै खालायै आं बुइना फुनना मुसुगो बनेबा आं रिक्वेस्ट खायनाय जे बरकम हाय जे पलिटिकल नि बागै बादिनि साधारण नि पलिटिकल माइलेज खायना बागै ताबक तनो जतो साइमानो ताबक तिनि एडिसि इलेक्शन दङ तिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन चलाय दङ तब बिसि दिन देग्लिया 6 तारिख इलेक्शन नाय आफ्राबो जों साइमानो तिनि आईपी पार्टी जों गाहाम खायनाय जों जों तिनि बिसास दङ तामके तिनि आईपी पार्टी 2009 होइते जों लागातार आन्दोलन खाय दङ तिनि हा दखानि कौ साइ दङ जों गुबुइबाय गोथारबाय जों सामखाय दङ आबनो जनगण सिनाय ताबक जों नुखा गोबां तिनि बरक आईपीएफटी न सेजालायो आईपीएफटी नि हिनलायो फियाबा जनगण लुगनाय आईपीएफटी जे सामखाय दंमानि तुरुक सामखाय दंमानि आबनो न प्रमाण देनाय आब आं तै कक साना मुसुया बनि बागै आं जत्तनो कयो जे बिसे सीपीएम पार्टी रक लाई दुर्भाग्य मा होनो कपाल हामिया तिनि बिसे सीपीएम पार्टी खनि रक बेसे तिनि बादल चौधरी तिनि सीपीएम नि वानसा नेता रक बेलाय खनो बर जुनो मुसुगु बजुनो बर जुनो कुजुकाना थांमानि बर काना दिया बर चिकित्सा इसुनो तयै बर तिनि खावलायखा विधानसभा तिनि खावलायखा जे आनो मन्त्रि सभानि रिजाइन मारनाय हाइमार हिमर तिनि डिस्टार्ब खायखा आबनो तिनि सुदय बर्मन गाहाम रिप्लाइ दिखा आंगुरिखा तिनि रतननाथबो कक साखा आबनो गाहाम बरनो जवाब रिखा आमांग जेरखलाय जों नुखा बरते कक सारालिया जगते तिनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बखन्ति बाजेट सेसन कक साफ्रो बाजेट स्पीच नरफ्रो बनि परे बर साना दंमनि किन्तु बर सारालिया सुदीर निजे बाजाय साखा
दा अबरनो कक सादी किन्तु बर सारालिया तांके बर कोनो जुक्ति करी चिकन से इश्यू चिकन से जुक्ति बर तिनी आरो 100 फाइनाइ तिनी जममाने नो साइमानो एडिस इलेक्शन नम्बर आरो बर फाइजानाय बर चेसा खाइदों बो जेसमान उंथो तिन कम्युनिस्ट पार्टी बामफ्रम तिब्राव कोनो फाइबिया बर जिरुं थांनाय दा बरनो ग्रहण खाइलिया तांके जों लोगो जों बामफ्रम आमारो गोबां मानसि फिसिबेने दारा बर जि करापसन कुरुट इभेन बालो चौधरी बताखन बने केस दङ बने अथ केलेंकारि बर जरित दङ फियाबा आं बर सानामसुगो चिन बरनो सानामसुगो जों गुबै बै संखाइ दङ जों गोथारबाय संखाइ दङ आं खागाव आनि सामुं लुगै आनि गुबैनो लुगै बर'आनो एक्सेप्ट फैनाय हामबाय खुलुमबाय।